Dobar dan i dobrodošli. Topet Srbije vam predstavlja 10 najluđih tobogana. Na samom početku ovog klipa želim da vas podsjetim da obavezno pogledate prethodni video, to jest drugi deo magičnih trikova koji su pošli po zlu, kako bi saznali kada izlazi stoka specijal. Također na ovom klipu ostavite like i subscribe kako bi uživali u još ovih klipova, pa hajde da počnemo. Aquaduck. Ovaj epski tobogan provlači vas kroz 240 metara dugu akrilnu cev punu vodom i nalazi se na vrhu Disney Fantasy kruzera. Spušta se kroz 4 nivoa palube, pružajući vam neverovatan prizor broda i okeana tokom celog spusta. Ovaj spust je ubedljivo jedinstven i stvarno nešto što bi svako trebao da proba. Planinski spust. Ovaj tobogan je najekstremnija atrakcija na Disneyevoj snežnoj plaži. Ova vožnja vas strmoglavo spušta sa visine od oko 36 metara, što je dodatno čini izuzetno popularno među adrenalinskim zavisnicima. Zato je sam spust toliko strm da nećete vidjeti gde idete sve dok ne stignete do kraja. Također postoji digitalni sat koji će vam pokazati vašu maksimalnu brzinu. Ulica besa. Ova vožnja se sastoji iz dve velike sekcije oborenih tobogana i 3 uzbuđujuće tornada. Avanturisti sedaju na naduvani dušek koji može da podrži 4 osobe i putuju nizbrdo do prvog tornada u kojem klize napred-nazad nekoliko puta, a zatim kruže u samom srcu oluje, što im daje mogućnost da izlete van i ulete u drugi, zatim i u treći tornado, nakon čega dolaze do bazena. Tako da kako stvari stoje morat ću uskoro da kupim kartu za Dubai. Škorpionov vret. Ovo već zvuči kao tobogan sa kojim ne bi trebali da se šalimo. Bukvalno vas ispušta sa visine od 17 metara i u trenutku kada budete u petlji kretaćete se brzinom od oko 50 km/h. Procenjuje se da oko 1% spuštača neće uspjeti da obiđe celu petlju, bit će bačeni nazad i morat će da odrade sramotno pešačenje niz sam toranj. Valhalla talas. Morski svet u San Antoniju posjeduje ovaj jedinstveni tobogan. Ovo je spust sa 0G silom i prvi je tobogan ove vrste u Americi. Na Valhalla talasu vi i vaši prijatelji možete da iskusite neverovatnu vožnju usled koje ćete se osjetiti beztelesno. Jimmery Esquerra. Ne znam da li sam izgovorio ime ove vožnje kako treba i za to se stvarno izvinjavam. Ovo je još jedna vožnja koja se nalazi u Dubaju. Ovo je dvojni tobogan u kojem spuštači moraju da prekrste noge i ruke dok se vrata njihovih kapsula zatvaraju. Osjećaj uzbuđenosti i nestrpeljivosti vas obuzima dok slušate odbrojavanje posle kojeg vam se gubi tlo pod nogama i vi i vaši prijatelji se strmoglavo spuštate sa visine od 120 metara u brzini od 25 km/h. To je poprilično brzo i kroz nekoliko trenutaka nalazite se na dnu tobogana koji vam ostavlja veliku dozu uzbuđenja. Skok sudbine. Ovaj tobogan vam pruža izazovan i uzbudljiv, skoro vertikalan spust sa visine od 20 metara i to sa svetski poznatog majanskog hrama. Ovaj spust se odvija uz velike brzine kroz tunel koji je potopljen u bazen pun ajkula. Mimo toga što je ovaj tobogan strava, ne mogu da zamislim taj osjećaj prolaska kroz bazen pun ajkula, ali verujem da je stvarno neverovatno iskustvo. Insano. Ovo je najviši tobogan na svetu, uzdižući se na visinu od 42 metara, što je ekvivalentno zgradi od nekih 14 spratova. Ovaj spust je registrovan u Guinnessovu knjigu svetskih rekorda i hrabri spuštači strmoglavo jure niz ovaj tobogan dostižući brzinu od oko 100 km/h. Uprkos svojoj visini, ovaj spust traje svega 4 do 5 sekundi. L2. Ovo je prvi tobogan sa duplom petljom i nalazi se u Term Amad Aqua Parku u Austriji. Tobogan je visok oko 25 metara i na njemu dostižete brzinu od oko 65 km/h i to pre nego što stignete do prve petlje. Zatim ovaj proces ponavljate još jednom na drugoj petlji. Ovaj tobogan izgleda neverovatno otkačeno i kad tad ću morati da ga probam. Verrucht. Ovo je nemačka reč koja označava nešto što je ludo ili poremećeno, a savršeno opisuje ovaj tobogan u Aqua Parku nedaleko od Kansas Citya. Sa visinom od oko 50 metara nekada je držao titulu najvišeg tobogana na svetu. U avgustu 2016. godine došlo je do tragične nezgode u kojoj je mladi dečak ostao bez glave, a dve žene koje su se vozile u splavu sa njim zadobile su prelome u predelu lica. Nakon ovog incidenta park je bio zatvoren na 2 dana, ali sam tobogan je ostao trajno zatvoren. Stvarno ne znam čija je ideja bila da se postavi metalna ograda oko samog tobogana, jer ako izletite i naletite na tu ogradu pri ovim brzinama, može samo da se desi jedno.
Hvala vam što ste odgledali ovaj video do kraja. Sada pogledajte prethodni video u kojem se radi o magičnim trikovima koji su pošli po zlu, samo drugi deo, i saznajte kada izlazi stoka specijal. Mogu da vam kažem da je specijal stvarno super, čak se i meni sviđa. Također, lajkujte ovaj video sada koji gledate i ako već niste, pretplatite se na kanal i podelite ga sa svojim prijateljima kako bi i oni sa vama uživali u još ovakvih klipova i do sledećeg puta sve najbolje.